Kacingsuk bat pi barok ngilapoi haka binta ka baar syapang ka Bible. Bat haka ne ka binta ngin yasngap bat penlecing mut syapang ki kerteng jong ki hinyopulai teli ki kitab ha ka Bible. Kumba ngila WE haka binta ka baningkong syapang ka Bible na ki hinyopulai teli ki kitab ha ka Bible. Saupun riu teli ki kitab ki don ha ka cutang barim. Bat ar punyo teli ki kitab ki don ha ka cutang batamai. Ya ki saupun riu teli ki kitab ha ka cutang barim lapia ha ki ni ki thup. Katup baningkong kadai ki kitab jong Moses. Lani ki bala tip kerteng ru da ka Pentateuch. Lani ka Torah. Lani ki kitab jong ka an. Lani ki bala syukhot bet da ka kerteng ka an. Ki kitab jong Moses ki don santeli baro bat ki dei kini. Ka kitab Genesis, ka kitab Exodus, ka kitab Leviticus, ka kitab Jingkhen, bat ka kitab Deuteronomy. Katup baar kadai kabala tip kerteng da ki kitab history. Bat ki kitab ki bahab hakane katup kidai kini. Ka kitab Joshua, ka kitab Kinong Bishar, ka kitab Karut, ka kitab Baningkong Samuel, ka kitab Baar Samuel, ka kitab Baningkong Chongkis-im, ka kitab Baar Chongkis-im, ka kitab Jintok Kenmau ka Baningkong, ka kitab Jintok Kenmau ka Baar, ka kitab Ezra, ka kitab Nehemia, ka kitab Esther, ka kitab Tobit, ka kitab Judith, ka kitab Baningkong jong ki Makabi, bat ka kitab Baar jong ki Makabi. Katup balai kadai ka bala tip kerteng da ki kitab jing start bat ki poetry. Kani katup ka kentup ya kini ki kitab. Ka kitab Job, ka kitab Kisah, ka kitab Hawar, ka kitab Kohelet, ka kitab Jingluai Solomon, ka kitab Jingstat, bat ka kitab Sirach. Katup ka basaw kadai ka bala tip kerteng da ki kitab ki prophet bakraw. Kabakentup ya kini ka kitab Isaiah, ka kitab Jeremia, ka kitab Jingluai Binyau, ka kitab Baruk, ka kitab Ezekiel, bat ka kitab Daniel. Katup ka basan kadai ka bala tip kerteng da ki kitab ki prophet berit. Kabakentup ya kini ki kitab. Ka kitab Hosea, ka kitab Joel, ka kitab Amos, ka kitab Obadiah, ka kitab Jonah, ka kitab Mika, ka kitab Nahum, ka kitab Habakuk, ka kitab Sefania, ka kitab Hagai, ka kitab Sekaria, bat ka kitab Malaki. Lada nginyo lang haju ya kitay ki kitab baro nginlap padon saw pawen riu tili baro ki kitab ha kacutang barim. Baningkong ka kitab Genesis, Baar ka kitab Exodus, Balai ka kitab Leviticus, Basaw ka kitab Jingkhen, Basan ka kitab Deuteronomy, Bahinriu
ka kitab u Joshua, bahinyo ka kitab kinong Bisha, bapra ka kitab Karut, pakendai ka kitab baningkong u Samuel, bashipo ka kitab Baar u Samuel, bakatway ka kitab baningkong Jong Gisim, bakatar ka kitab Baar Jong Gisim, bakatlay ka kitab Jinto Kenmau ka baningkong, bakatsaw ka kitab Jinto Kenmau ka Baar, kabakatsan ka kitab Ezra, kabakatnriw ka kitab Nehemia, kabakatnyo ka kitab ka Esther, kabakatpra ka kitab Tobit, kabakatkendai ka kitab Judith, kabaarpo ka kitab baningkong ki Magabi, kabaarpoway ka kitab Baar ki Magabi, baarpuar ka kitab Job, baarpulay ka kitab Kisam, kabaarpusaw ka kitab Pawar, kabaarpusan ka kitab Kohelet, kabaarpunriw ka kitab Jingruay u Solomon, kabaarpunyo ka kitab Jingstat, kabaarpupra ka kitab Sirak, kabaarpukendai ka kitab u Isaya, kabalaypo ka kitab u Jeremia, kabalaypoway ka kitab Jingruay Benyaw, kabalaypuar ka kitab Baruk, kabalaypulay ka kitab u Ezekiel, kabalaypusaw ka kitab u Daniel, kabalaypusan ka kitab Hosea, kabalaypunriw ka kitab Joel, kabalaypunyo ka kitab Amos, kabalaypupra ka kitab Obadiah, kabalaypukendai ka kitab Jonah, kabasawpo ka kitab Mika, kabasawpuway ka kitab Nahum, kabasawpuar ka kitab Habakuk, kabasawpulay ka kitab Sefania, kabasawpusaw ka kitab Hagai, kabasawpusan ka kitab Sekaria, bat kabasawpunriw ka kitab Malaki. Habapaipan siya ka chutang batamay, yaki arpo nyo tili ki kitab lapia hakini kitub, katub baningkong kaday ki gospel, kibakintub ya ka gospel u Matthews, ka gospel u Marcos, ka gospel u Lucas, bat ka gospel u Yohanes, katub kabaar kaday syapang ka history jong kapalang ha kapadang sedang, kabakintub tang yaki kam jong ki apostol, katub balay kaday kabalatip kerteng daki shiti jong u Paulos apostol, kibakintub yakini ki kitab, kashiti u Paulos yaki Roman, kashiti baningkong u Paulos yaki Korin, kashiti Baar u Paulos yaki Korin, kashiti u Paulos yaki Galatia, kashiti u Paulos yaki Ephesus, kashiti u Paulos yaki Filipi, kashiti u Paulos yaki Colossae, kashiti baningkong u Paulos yaki Thessalonica, kashiti Baar u Paulos yaki Thessalonica, kashiti baningkong u Paulos siya u Timotheus, kashiti Baar u Paulos siya u Timotheus, kashiti u Paulos siya u Titus, bat kashiti u Paulos siya u Philemon, katub kabasaw kaday kabalatip kerteng da kishiti salonsar, bat kini kiday kashiti siya ki Hebrew, kashiti u Jacob,
Kasithi Peningkong u Petrus, Kasithi Baar u Petrus, Kasithi Peningkong u Yohanes, Kasithi Baar u Yohanes, Kasithi Balai u Yohanes, Bat Kasithi u Judas. Kathup basan, kadai ka kitab ya thu lepa, kabaken thup tang ya ka kitab jing pin pau. Lada nginyo lang hacu, ya kitay ki kitab baro, nginlap badon arpo nyo tili baro ki kitab, ha kacutang batamay. Kabaningkong ka Gospel u Matthews, kabaar ka Gospel u Marcos, kabalay ka Gospel u Lucas, kabasaw ka Gospel u Yohanes, kabasan ki kam chong ki Apostle, kabahenryo kasithi u Paulos siya ki Roman, kabahinyo kasithi Baningkong u Paulos siya ki Corin, kabapra kasithi Baar u Paulos siya ki Corin, kabakhenday kasithi u Paulos siya ki Galatia, kabashipaw kasithi u Paulos siya ki Ephesus, kabakhatway kasithi u Paulos siya ki Philippi, kabakhat-ar kasithi u Paulos siya ki Colossae, kabakhatlay kasithi Baningkong u Paulos siya ki Thessalonica, kabakhatsaw kasithi Baar u Paulos siya ki Thessalonica, kabakhatsan kasithi Baningkong u Paulos siya u Timotheus, kabakhatnriw kasithi kabaar u Paulos siya u Timotheus, kabakhatnyo kasithi u Paulos siya u Titus, kabakhatpra kasithi u Paulos siya u Philemon, kabakhatkenday kasithi siya ki Hebrew, kabaarpo kasithi u Jacob, kabaarpaway kasithi Baningkong u Petrus, kabaarpuar kasithi Baar u Petrus, kabaarpulay kasithi Baningkong u Yohanes, kabaarpusaw kasithi Baar u Yohanes, kabaarpusan kasithi Balay u Yohanes, kabaarpunriw kasithi u Judas, bat kabaarpunyo ka kitab jing pinpaw. Te ngila yoi, bat ngila dep nyolang, ya baro ki hinyo pulay tali ki kitab, ki badon ha ka Bible. Te tangkan ni, ngin pinkut no ya ka benta ka baar. Kublay shibun, u Jisu u e ya pi baro.